Ekubura nanone mu karere ka Bunagana mu ntara ya Kivu ya ruguru hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Ibindi tubibaze Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda. Iyo mirwano yabereye mu duce turimo Bigega na Kabonero hafi y'umupaka wa Uganda wa Bunagana hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za M23. Hari hashize ibyumweru nka bibiri mirwano itabera hafi cyane y'uyu mupaka. Byari byaratumye abaturage benshi bari barahungiye muri Uganda bataha. Ariko uyu munsi ibi byahindutse. Mu gitondo habanje gukwirakwira amakuru avuga ko ingabo z'igihugu cya Kongo zari zanyanyagiye mu bice bitandukanye nko ku musozi wa Bunagana no kwashinga imbunda za rutura. Nuko nyuma y'igihe gito kirere cyaje kuzuramo urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye. Ibi byakurikiwe n'umwuzure w'abantu batangiye kwirukira muri Uganda, ariko ngo bamwe bahunze bakurikira abandi. Naganiriye na bamwe muri bo. Twabona gato twabonye twiruka gusanga tubona abantu bari kwiruka natwe turiruka. Ndana ikigenda twahunganye n'ibyo twadufite twanabitaye muri Kongo. Ubu nta n'icyo kurya dufite hano. Turi hanze, turi Rwanda rw'ibarabara. Twatumvise mu gitondo kare kare dupfa kwiruka abandi baragiye natwe tugaturaje. Nawe twari turasigayeho twenyine. Nk'ibisanzwe umujyi muto wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda wahise wuzura impunzi. Umuyobozi w'uwo mujyi Bwana Ismail Ndayambaje yabwiye ijwi rya Amerika uko ikibazo cy'impunzi kifashe aya magingo. N'abari baratahutse babongeye kugaruka, uvuga ngo umutekano ahangaha ni mukeya cyane, ibintu ntobyiriwe bitworoheye ahangaha. Imirwano ntari yoroshe ku buryo abantu bose bikanga amasasu yari kumvikanira hasi. Bongera kugaruka mu Uganda, umvugira ahangaha amabaraza y'amazu, abaturage bari aho ngaho, abakongomani bamaze kubongera kuhagaruka, mu Gatare mu soko bamaze kugeramo. Gusa ikibabaje muri byo ubu ngubu uri kubabwira kuja Nyakabande naho ntibashaka no kumva noneho. Mu gihe twateguraga iyi nkuru hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bari barimo gusatira umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo. Nabajije umuvugizi wa M23 Wiringoma niba bashaka kuufata. Sisi kabisa hatuna lengo ya kupiga ile mgeni na kuimiliki, lakini ni hao ndio walikuja shambulia ngome zetu. Ati twe nta mugambi dufite wo gufata umujyi wa Bunagana, ariko aho nibo baje kutugabaho igitero, nuko natwe twirwanaho twivuye inyuma tubasubiza iyo bari baturutse, batanibirwanisho byinshi cyane. Nta mugambi wo gufata Bunagana dufite, ariko bibaye ngombwa kubera gushaka kwirinda tuzawufata. Kwe buri gihe tuvuga ko duharanira amahoro, ariko bakaza kudutera. Buri gihe baduteye tubasubiza inyuma, bibaye ngombwa Bunagana kwifata ni ikintu cyoroshe cyane, twayifata igihe dushaka chose. Kama inawezekana sisi tujilinde kushika wakati yoyote, kama tunapenda tutaishika. Ntabwo twashoboye kuvugana n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumva icyo bavuga ku byabaye no munsi n'iby'umutwe wa M23 uvuga. Imirwano y'umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze amezi atari make isubukuye, kandi nta byiringiro byari byagaragara byo gukemura amakimbirane, nubwo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba watangije ibiganiro hagati y'imitwe yitwaje intwaro na guverinoma ya Kongo ibera i Nairobi. Icyiciro cya mbere cy'ibi biganiro ntabwo